نمدی پدیدگی عمر عثمان نامہ دیدگی عمر جان دمانی بیت کتائی کتاب ٹیبل سرا ایریں پردان منظورتا کو لوٹا کہ ہمیں آزما کا نسرا چارو بچاری بکنا بلے چیدو پیسر دگے کسائی کارا کم و دل گوش کنے ناکو بجار منی مزنے پتا کوچے مزنے دشتاری گوڑے تو کہ بی بی شدری کل کلندر کنن آئیے 16 کلندر تراش تو سردم کو کل بانور کو تو شدریہ داد یک روچی من وتی پتا امرایتام بی بی چارگا شتیں من پتا وحدے کی وتی چم برزاد کو تن نورندگی جتے اشانی لاپ الکاپیا گرگ نبوتگا رمپ انگتا کلندر مانن تربوتگن اشی تراشتگن زت اشتاپی کتا الکاپا نا چنڈتگن تے دیدگی عمر جان ای کتاب گومن امی وڑکن گائیں چشمن الکاپیا زانا کہ ترا ای پردان وتی چکانی وڑا دوستیں و ناکو بجارا ہم وتی چنڈتیں کلندر دوست بودتگا بلے کلندران رمپ ماند تو ہمیں رمپ من آزما کنی تا ہم گنتگا کائیں ٹیبل سرا ایریں پردانا بازیں آزما کا وطا جاگا داتا و چکو بر کتا عمر پول تو وتی آزما کنی بنگپ تچکا تو کتا کو وتی وانو کنی دستا داتگا چشکتی اولی آزما کی کوٹ ای زمستان ہم انچوش وزید تو پیش کب تگے وتی وانو سرپت کتا کہ ایک کاشن کنڈکا سارتی وتی ارجان جاتا و اسی ٹونگو درک ہم گرگ نبا ای زمستان وتی پیسر رنگا گوزان کا ترا کمک وانوک ملما کنگیتا چھوڑت جنگا پرمائی گیتا ودار گورپات سرا نادینی گیتا دانکہ دومی زمستان ودارا آنی چم راہ بوتینا ای گپا گیشتے مردم زاند کہ ناصر آبادا لڑتا گو برزا ڈل دیما شتا گو وتی پیمنٹ وداران کہ سرکار کدی نہ کدی آنی لوگا مچانی زرندن آپا وطا بانو بادگیری بندن کہ ڈننا کب تگم ٹیبل سرا ایریں پردان تہا دومی آزماک گرما گا برپ مبیت دوزہ بھی ای آزماک شروطا کی بیانی وڑائن تو جاری دروش مادم برف نبیت محلوق کے نوک خوش کو کلائنٹن کوٹ تاکدیں بیست عمر جان ای بزدگیں لڈبار کنوکیں راجا برف کو تی چمان ندیستا گا ای زند پا کرپدان کنگ وستا گو کلی گو مشکی رتکا گو تی چاریں روچی تیلانک داتا گا کوٹ کارخانہ تو پنگی اتکان کہ بچکش کو پیکٹری ودا بندہ بے پردہ کو زرزوا کو تگن تو وتی ضرورت برپی زورتگن تو شوتگن تو پشلیا کارخانہ مالکا گریوانا دزبندی کو تا تاک دیں 23 عمر جان باید و ہمیشت کے تو پنگیا برپ آجت مبید چوش کے ای شہرہ درابی کونت بلوچانی کلات برزیں اشیمش گوات گرنت وابش جاش جمبو گرنت بوش سپیتیں چبوانت آپش تشوکیں چمگن چشمن زانا کہ تی ہندو دمگانی جاور نگیگ بودتگن تو نوشتہ کار ایک سو سرگستان چشگست نبودتا بلے آزما کے ازمی لوٹ ہم ہمیشہیں کہ اوادگا وتی گپا دیم مجان تو جہد کتا کہ من گواچن نویسیا دیما بیارام بلے ہمیں تچکیں گواچن نویسیا آزماک چہ ازمی کالبا ہڈا بوگن دھر لگوشتگن تی سیمی آزماک وحدی دریگ پچ بو آزما کے بندات ندارہ گھڑ سرا بکتیں بگندے وانو کا تی امرداری یلا نلا تگا بیا تی آزما کے آسرا رویں ہاں ڈے حال کا بارن دکان چون ست کا کس جوابی نات ہر کس وتی وسو آکا آس تو سگا دلگوشا تو شر ساتھی جو درن آس تو سگ بود شکیل دکان پوتر تو آئی چمانی دیما درامنی درزی لاش ستکگی لاش کب تگت دکان چو پیٹرول بوا ڈھونڈا تاک دیں 28
ای درزی دکانی پدا پجرا پیسر بازن شفای کجا پاسا بندیک بیتا کو پیٹرول دکان نزدیک گورا ہم گوا نکا ہمیں پیٹرول بوچا کجا آت چدو پیسر تو تچکائی گب جتا شکیلا درزی لاش پچگر واسطہ میتا کے دراہیں میر موتور گپتگا بلوچ روایتانی تہا سہکار بودتگی مردمانی لاشا نسوچن پلگدے عمر جان بیا کم میں دیم تراتی چارمی آزما کا چمی جائیں چارمی آزماک اللہ نامہ وانوک بھی گوشگا زانت پنڈو کی زانا پنڈو کے سرا باوست تران گناہی اننا یک راستے کارسی کے ناصر آبادہ اور تپانا بٹتک بلے قصہ چے قصہ ہی درن لکوشتا گسر حال یور بوتا دیک آزما کے سید ازگوار چو اخبار جہان وڑا 3 سویلیاں وانوک پیشگی سرپد زانوکن بیا دمانی امی آزما کے آسران داری کریں گوشے زانا واجہ گنی پروازیں کہ کالج نو دربانہ لیکچرے دے گئے راستی اگاں قصے بیسا بکن علم آپا وطا نام ایرکن ای جنہ کے مات پیت اشی سرا بیسا کتا کو ایوتی مول مرادہ حاصل کرنگا دیر نکنت اشی ذہن چنکس یائگان منی ردی چون درگزر کو تعلیم جوانی چیزی مارا لوٹت کے وطی زاگاں بوانی نہیں داں وطی بانداتا ایمن ببین تاک دین 20 دیدگی عمر جان چوشم زانا کہ من ہم وطی وانوکاں بور کنگایاں باید و ہمیشہ کہ من ہم رتا پتا مکتیں وطی درشانہ کے تب ہم مٹے تھیں دیکھے کہ صحیح تو کتالاں یلداتیں بلے واحد نیست ٹیبل سرا ایریں پردان تہا بکی ورین گوات تہا اندیمی بوئی کشیں کہ ای چھونی بوئی کہ عمر جان لاچار کتا کو سک جذباتی کتا کوٹ سک افسوس سے چما انگتا واب گندت لوگ سوچگان بلے انچو توکل نکن وطی دستا چو لوگا سوچگا میلے مرچی منو باندہ شمائے تاک دیم 48 عمر پل چا اوگام نارا بائدن گستا بیت اگا نا گوڑا ہمیں اوگامان تہا ازمی رنگ دروشم ماں بی مرو چگی وانوک زکی وانو کے تب بدل بوتا مرچی وانوک امی تما کن کہ پمنا چیزی پشت بگی گچین مکن پمن ہم مارش تو مارگانی درام بلکہ آمن وقت چتے آزما کا شوازت بکنا ای وانگی بازیں آزما کا نام گو شیرام گرنچام امانی دروشمان شہرگا جنان چوش کے منی نامہ وطا وپا بکتیں منی نامہ وطا وپا کتیں سمائے آدیں کے زنگ نبوتا کوہا مرو کو جنگیں گرماگا برف مبت دوزا بھی من چوشیں زانو کی ونیا کہ تی کتاب سرا گب بجنا وہی تی وطی مہرت کہ ای کتاب پمش کا منی دستا دات کے وطی مہران پتو بشک سایاں چو شمبوت کنت کے منتی آزما کن یک دیمی چار تک بلے رداں کا منی حیالا چو شیر وڑا باز مانا کنگ نبی دیدگا عمر جان اگن تی یک کاری توصیپ و سطح مکنا گوشان چے سر میاریک با ای رداں کی ڈکالات و بلوچی زبانہ رداں کی کتابی دا تک شر و حراب پر کپیرن دا گشکی وار بیت اگن واحد بیت